Riwasa punika atur dane Gusti Jelantik digelis ide dalam ngedelang pawejana. Waman namaha Paman Jelantik Bongol paman uyak tidak hating purusa pakenahan paman itu paman ane adobe jani ada pitekat manire kapining padewekan paman paman Dharma Satria Persida nganutang Swadharma sang Satria mau tamu ento tuah pakuwen yang paman ya dia Satru Maha Sakti dadi sang Satria mau tamu ya diastun keraosan ada satru satri sakti mawi sisi donyan paman untuk gisi apa kekangisi angon titi pengancan apang Persida ajak duk ngemban satriane dodonan jalan te kabongol kadiasa punika runtuh wacanan ide dalam wadurengo kenginan dane Jelantik Bongol wantah sairing nyumun nabi samo bupati gumanti pacang kasungsung pitekat mau tamu punika pinake bisamu sane dahating luweh pisan saheng alung dan lali dane Jelantik Bongol ngelungsur pemargi pacang lunga mereka ke jagat nusa